Urewari gavana wa kaunti ya MERU Kiri Ntumiri na akinyite nja mututigi Silas Muriukirutere nare akinyithitie Ntumiri yawe ya kuburiria nja ya mututigi Kiri noritie NGUGI iria ireitithagua ni mututigi cia gukiria mugongo gwitithwa na mbere iri njira ya kumutia nawe Antone yawe Haji MWENDIA noritie MC bakiama kia Mbus ndene mbunge ya kaunti ya MERU gutigira ni bakurita NGUGI yao ira ni gutega uritingu bwa gavana na njuri yawe na kuorota gutina ugua ara kuri na meya mutugikare na kurikibia Muriuki finally lost the city but Muriuki utaiwa kirumana even after he lost ataga Anthony siasene. He was always mukuru heshima. Ni migambo ya ngabana wa gatene wa MERU Kiri Ntumiri arawi kinyitie nja ya mutigaire mubunge wa gatene wa gishigo mbunge kia North Silas Muriuki wikia ntumo yawe ya kuboreria njau na akiuria ntubanja ni untu wendi bwa Murungu ni burathithikire guti ungi bomba kuthithia tiga kigwitikiria irrespective of the level of medical attention you get. Ntuku mwaka gitate ya kinya na yetwa na ntuku ya kinya wetwa no mwanka witike, and we how much we love you, we have to release you kwa tuborombo utradistire mami wetu na burisi Muriuki akanoke na kare na baba wetu rototerete na wangi bautu tutitigi itogwatanireni better accept etikiria mwathani aragitirate aragitire. Mwandiki wa kiama kia Mbus Haji MWENDIA na urite Kiri Ntumiri ukaranthi na atongeria bangi ba MERU kenda baka mechwira ntaira ya mwankijura jwethirite jo kiumbuka ja kwa biumia biiri nandi Haji akiuga bakara kumechwira ntaira mwankijo jo kaithia MERU kinyabo bakaira ku ukataka leadership ya Muriuki, and then you look at what is happening in MERU County now. Can you compare? You almost wish he is the one who is sitting in that seat. For the first time, MERU is on the TV, in media, in the news for all the wrong reasons. So as you pray for this family, pray for MERU. Bukareka MERU ikaya au itirite bukaira kinyabwiku. Kuri muntu etre antu bamberia gutura gitaru nthi bakenda kunywa ruji jonto batio kinyira barabara iguru babakundia ruji muka muntu momure na are iguru edranto abakwega gitaru ruji rumira gitarune aroge areta barabange bari iguru arabera njuni gitaru iki baturani wabo batura gitaru iki ruji rwambiri okuruka bakundira gitarune ndene gitaru gikazama turi kukinya twendene MERU etekaribo ega gituma kiu kiri MERU too much gituma kiu is ruinous no tena MERU egaikwi gituma kiu mudiene ntumo ya Haji Kiri MCs bambunge ya MERU barane bakiama kia Mbus ni ate bagete kiria gwikirwa mubuko ni ngabana wa MERU KAWIRA Mwangaza bethire bakirita NGUGI yawe ya kuthuja na kinya kwithira bakiugara thirikari wititite BWEGA barabonde bali basine in the assembly ni anto 22. Don't compromise your responsibilities in the assembly. NGUGI ni oversight twabwirire bo support thirikari nara thirikari kuthithia mancha mega na twabura nara bo kuona thirikari kenda gukosorewa kosoe ni thirikari. Don't compromise your responsibilities in the assembly. Kiri mubunge wa North RAHIM aruga ndwa iji shiria ja MERU igatuma mirandia witi na mbere yure araugite ukeja kwithirete thirotu kubona rua arendekithia ndiunga ya mutongirwa mugongo Daktari William Ruto ruju ntere shegembe idregitirwa. Nilikuwa nimependekeza mimi nipatiwe jukumu kuwaunganisha ndio at least tusipigane, because MERU tukianza kupigana hivyo miaka 5 maendeleo itaumia. Mimi natarajia hiyo mgorogoro inaweza hata usiku ya leo labda itakuwa imemalizika. I think, lakini kama
itaendelea, basi pengine hata rais asikuje kesho. Kama kutakuwa na vita, rais hatakuja kwa vita. So tunaomba imalizike usiku ya leo, kesho tukue na with a clean heart. Na Wedias Muregora ni musiasa aliuga ndwa ya Ruto ya rojwe bati gutiga ya gwatania ngabana wa Meru Kawira Mwangaza na munini wa Mutumanto Ithingia. Tongeria betu as a Meru County gwatanireni, you have no choice irabo ina wiko work together na ikionkoria president an external mediator inyawe na is an stand warning nere matongeria kugwatanira inyawa tena ini excuse ya kuleta development yaza nontinyae mutongeri uthuri na kura na thuri ya Meru na inya Mount Kenya eze at large kowe kethirwa governor deputy owe na tongeria bangi batomba kugwatanira inyagwerete all the development area or promise antu betu as a Meru County without any excuse. Magishigo mbunge kia North-Imenti nkiripoti rateto cia weru wikendi rea kwarietwa ni Mutungi Kare.